Selamat sore. Jadwal latihan bimbing pencak silat bareng anak-anak. Halo, halo, halo. Latihan bimbing pencak silat. Nabi di tukang. Masih gebrak gitu. Sore sekitar pukul 3:30 hari Sabtu. Oke, latihan olahraga sore-sore ya sebelum berangkat ngaji. Coba bilang Ajril subscribe. Ayo belajar ngomong dia ya, saudaraku. Itu Neng latihan Neng. Oh, terus posisinya kali itu, ngayuna kali itu. Kurili. Doet langsung. Ayo bisa tuh silat tuh. Mau bisa. Cing atuh Dril. Nah, kudu kieu. Atau Holis saya diajar Holis ternyata. Latih Drill. Drill. Ah, tengah eta kan itu habis cun. Kasih akun. Yo, sok silat mak yo. Tinggal atuh di video. Drill. Drill, sok atuh Drill. Kumaha? Tuh di ditu jeung Kang itu jeung si A itu Hafiz. Hiji, 2, 3, 4. Hiji, 2, 3, 4. Hiji, 2, 3, 4. Hiji. Ye.